سورة الفرقان آية مغنكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني دورو سهر الجماد الآخر من هجرة سانكال وورنا بسونية وطاني كونونتوناي ميلادي نصاروك جاتي بافولا أني موغا أني سبا كالو لبا بسوي abena ke ba fula ani muga ani nani kalo folo o folo bisu imbena ke ode ambe dawda bu masjid ar-raja gambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا إلى آخر الآية. يقول تعالى مخبرا أنت أن نتل الكفار في كفرهم وإنادهم على بافوني مسامين كورتالين وكان كباريا kabo kafiru ka kanna gelayama uka kafirala udanteme uka kafiriyala anu ka kanna gelaya kan kibarano ye fi qawlihim uka kumala ye kuma min fo ala ko qala allazina la yarzuna liqa'ana ko mugo munun tenne alaka kumbe nyogonya jigi لولا أنزل علينا الملائكة ko hare ala tun kammali kewde jiguluka ku ke cidenyo ne nye kafiriya ni danteme ani kanna geleya nin kuma foli ko hare ala tun kammali ke ci uluma kammali ke jiguluka ay bi risalati ko hare ala tun kammali ke jiguluka ni cidenyaye kama tanzilu ala li anbiya'i komi malikaw be jigin nabu nyumo ka chogomi kama akhbara Allah anhum fil ayati al-ukhra komi ala yankibariya kabuma aya wore kono chogomi qalu aya wore kono kafiru ko lan nu'mina hatta nuta misla ma utiya rusulullah ko tidem aunte dayila de fo min dira ciidewuma nu o ñogona dira an fanama ni malikia ciira an fanama kan kibariya an be da ila mais ni ote an te da ila de wa yuhtamalu an yakuna muraduhum hahuna bun kasiro ko besika ke ko besika tafana la ñini be keni aya yen ni yorola لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم إيانا فيخبرنا أن محمد رسول الله أكو آية بشكة فنا نيرولا maka kafiru kalla nyine munye
ko har ala tun kan malikiya jigi uluka uka ye unyana malikiya in kan uluka tibariya awa ko muhammadu ala ka ciren da ayi limana nayi abe kuma ye tawsir fula de fo ayina tawsir fulo malikiya ka jigan ka ke cidenye kanamma akwa bese katafana har halatun kan malika do jigan kan ka ya nyana kan kibariya koywa muhammadu ya laka ci dende de ka qawlihim o fana beke ko mu ka kuma ayawrila aw tatiya billahi wal malaikati qabila ube ala yere kana amma ka fo makka kafiru ne de muhammadu ci aw ma ci dendo a ube malikaw kana annu ka nyogonye annu ka jonyogon kan ka nyogonye anyabe nyogonna anye silembe nyogonna kan kibariya ka fo muhammadu cidende wona na suratul isra kono wa qad taqaddama tafsiruha fi surati subhan bun kasir ko ne aya min fule ka fo sarhula tafsir la ko aleyo aya tafsir fo kateme suratu subhana kono wali haja qalu ninde koso uko aw nara rabbana uban kan tigi alaye umo foyawa wodi afto ukon ni yoro fanala aw nara rabbana uban kan tigi antigi alayere wali haja qala allah ta'ala ninde koso alakum masamin kortaleno laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira alakum makka kafirun ubonyana uyere bolokoy ubonyana uyere bolo wa ataw ukadantemena utuwan kabira dantemen kabu kosobe ubonyana uyere bolo koy udantemena dantemen kabu kosobe وقد قال تعالى أياسر لكم مسمين كرتالين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة سورة الأنعام كنو ala ko ne ala tunye malika de jigi maka kafiruka wa kallamahumul mauta ni sutun nyu kuma nyogonya su kuma nufe wa hasarna alaihim kulla say qubula ne ala ka fembe bo ku nyesuma ka fo makan kan ala de muhammadu chaye dala ala ko harina ala tunye ninke ma kanu liyuminu makan kautun telimanya إلا إن شاء الله وتنتسك اللي منفوني على جناناي ولكن أكثرهم يجهلون موچامن الجاهل ده وچامن الجاهل ده donc ala ya iran har makka kafiru fuleka min fote ko har malikatun ka jigi uluka ko kibariya ko muhammadu ala ka cidende ubi har ulutun ka ala yereye ala ko kibariya ko muhammadu ya cidende ala ko har notun ke rawte limane har notun ke rawte nyimana يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة ألاقو دمي نكافر بين ملكوية ونيانا دمي لا بشرى يومئذ للمجرمين ودو نسونجيات تشيالي كلاي ودو تشيالي كلا إتني سونجا ويقولون هجرا مهجورا أو ملكو با فوير فنا balili fendo be mimba bali haramu fendo be mimba haramu ya ja arjanna doni haramu yauka balili fendo be nimbe arjanna doni haramu yauka haramu fendo be mimbe arjanna doni haramu ya auka ode be fuye ode dominu be malikawiye ube malikawiye domi abdurrahman sadi ani tawsil muyassarullah ala sabab la hala saba dola kele makka kafiru kafiri be nayel la hala saba dola kele ni kafiri ye malikiya ye anyana wala hala saba kelen kele ni sonjatay mimba ye bone doro la hala fulo munyi bun kasiri re buno fo ale be la hala fulo fo taw sikelaw tobe saba de fo la hala fulo munyi u kasaya wakati mi kafiri ni nimbe bo ibe malikiya ye mais malikiya ye to ibolo wakati ni sonjatiye parce que malikiya inde be ikibariya min biñe lagra min biñe jahnaba bode fiye folo
la hala folonna nu uyu do kaburu kono kafirun nunu nu do na kaburu kono munkir don munkir wan nakir ni ulu fala fulan nanuma ku wuli ku shigu ka kaburu kono nu bu nyininka ma rabbuka wa ma dinuka ma nabiyuka o wakati fana la busura lahum ni sonja tuye o wakati fana la hala sabana qiyama keneka nu ye malikiyawu ye qiyama keneka fana malikiyawu yeli kafiri bolo tinyali kila bolo qiyama keneka ku sama kata udi jahannaba kibariya be malikiya min bolo ku sama katu di o fana ma o wakati fana la busura lahum ni sonja tuye woda to wala ko ya ayhum la yarawna al malaikata fi yawmi khayr lahum la nyine munye ewa kafirin nunu utem malikiyawu ye donna dommi nyuma heraye utem malikiyawu ye o donna de bal yarawna al malaikata la busra yawma lahum bal yawma yarawna al malaikata la busra yawma lahum abila dommi ni kafiru be malikiyawu ye o dente kuma ni sonja donye wajalika yasduqu ala waqti al ihtidar o be tinya tigiya kafiru ka wakati juma wakati min ni nimbo nanuma nunu saya sikira be nyona wakati ni hina tubashiruhum al malaikatu bin nar wal qadabi min al jabbar tumami malika u bena u kibariya kafirin nimbo to sanu kan nimbo damina malika u ba afaye de folo kan ewa kibariya folo ko tasuma banye alaka dimi banye masammin kabo dimi banye fataqulu malaikatu lil kafiri inda khuruji ruhihi malikaw bafu kafiri yetumami animbe bo ukhruji ayyatuha nafsul khabisatu fil jasad al qadis ukhruji ila samumi wa hamimi wa jill min yahmumi ni kafiri nimbe bo sana ninka bo malika munumba nimbo bafu ewa ninjugu bo farikolo juguina ninjugu mimbe farikolo juguin kono bo ila samumi ikata jahannaba kala ya sigere wa hamimi ani jahannaba jikala wa jilli min yahmumi ani jahannaba suma mi nabe komi ewa si ni akala yalendo nini mfora kafirin ninye fata'abal khuruz wa tatafarraqu fil badani nimbi bakabode kafirin ni nini mforai nimbe bakabo nimbe charini farikolo fambede fayadribunahu malikaw ba goshide kajja ko kanimbo qala allah ta'ala kama qala allah ta'ala kumi ala yafu aya la chukumi walau tara iji yatawaffa alladhina kafaru ala ko nitunyaye mugo mununye kafiru ye ube fatu wakati min nitunyoye الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم نملكوا بغوسو نيفه انو كولا كوكو كان نيمبو الا كو نيتو نيويه ibe koye komi siraleno komi nyoko bayna joroleno وقال ترى لكو ولو ترى إذ جالمون في قمرات الموت أيورلا لكو نيتو نكافرو ينوب سيا شكرلا والملائكة باسطوا أيديهم نم ملكون بو بولو سمكتوما أي بالدرب نوبو غوشي إتومبي كوباي إتومبي كوي كومي سرالينو أخرجوا أنفسكم ملكو بو بولو سمكتوما كو غوشي وبافوما أياو نومبو اليوم تجزون عذاب الهون بي أو بسرا لا جبل لا جبل من بودغيا بما كنتم تقولون على الله غير الحق أو تنبتشياتنا من فعلك وسبب لدي وكنتم عن آياتهم تستكبرون أني نو تنبا يربونيا كبولك آيوما ولياتوا لهذا قال في هذه الآية الكريمة نند قصو ألا يفن آية بين كنو يوم يرون الملائكة لا بصر يوم إجي للمجرمين ودمي ملكيو بيه ودوني سنجاتي تشيالي كلاي وهاجا بخلاف حال المؤمنين في وقت اهتدارهم وكافروا كلا هلا من فلنينيه نين مؤمنون كلا هلا بولندو نيغون كورو
تمام المؤمنين نيمبو فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسارات مؤمنين نيمبوتو ملكو بأولو كباريان نهيرو دي أني نسنجو سرولي مؤمنون نيمبوتو دي بفوية ورياتو قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية ورياتو لكو قرآنكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ألكم مغمونكو أون تجي على دي أون بي على كلم كود باتو أنت فوي باتو كفر ألك ثم استقاموا وكفوا سبتراؤك تتنزل عليهم الملائكة نسيانا نقولما ملكيو دي بغروب جيجي أولوكا الله تغافوا ولا تهجنوا ملكيو بافوما أكنا شرا an nin be bo kata lahara mi akana shira lahara koro foyi tawunye ni herate akana dusu kasi fana be munun tawu kofe ala be unya wu kofe akana dusu kasi ulu fana nofe wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun aw ayni sonjani ar janna fana ala yar janna min lahiru tawye ayni sonjano fana o ba wunye walakum fiha matadaun abe fingo fingole obe awye ar janna kono nujula min kafurin rahim ni yeddunan fana de na bora masafe masamminye junubu yafa masamminye ne malikelay tawa mu'minin ni mboto mu'minin min ni tauhidi sabatira bolo anyana mayara ciden ka sunna ka sabata ka saroka wonni mboto ninde befo ale uleni kafiru tate kelenya de ube ayama tawsiriya التي كنتم تداؤون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أو ملك يو أو دي يو كبي سنيغو يا كجيان ينما يكونو لا غرفنا دي يا كبي سنيغو ولكم فيها ما تستهي أنفسكم أو في موفن كده أو نيون يوباوية أرجانا كونو ولكم فيها ما تداؤون أبي في موفن ولا وباوية أرجانا كونو نجل من غفور الرحيم وفي الحديث أنا حديث سهل كنو أن البراء بن عازب كارثة من البراء بن عازب ما أن الملائكة تقول لروح المؤمن كم مؤمنين نيمبو وقتي ملكيا بافو مؤمنين نيني أخرجين أيتها نص طيبة في الجسد الطيبة ملكيا بافو مؤمنين نيني بافو ني سينما فريقلو سينما كنو بو كنتم تأمرينه itumbe farikoro selema min kono bo akono ukhuruzin ila arawhi wa rayhan bokata lafiyama ani nema wa rabbi khayr qadbani awa ittigi ala fana dimlenti krobi ala ko kanyan nimbo wakati mu'minin nimbo to ninde be foye ni senema farikoro senema kono awa farikoro min ni tumba kono bo akono kata nema ma ani lafiya awa ittiga ala fana dimnenti koro وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم عند قوله تعالى ني حديثا جند بنكسير قولي ني حديثا فو سورة إبراهيم يا عليه حديثا فو أكونو آيات توسير لا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم ني آية ني حديثا جاين فوراي كافرين نيمبي بو تشوغومي مؤمنين نيمبي بو تشوغومي وبي فورا وآية كونوي ني او حديثا كونوي ني آية توسير لا آية نيموني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ala ko alebe mo sabati mo mununye mu'minu ye ko alebe ewa uka kuma sabati uka janya na maya kono abu ka kuma sabati la garafana mana mu'mini jiya kono alebe kuma fa be kuma nyuma kuma sabati le kuma minni delila be nyona qur'ana ni sunna la fahmu salafu salih kaburu kono mu'mini ni malikiya fulal munkir wa nakir nuye wa mu'mini nyinin kama rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka ala baka kuma sabati abe jabu nyumandi awa yawmal qiyamah do fana
ni mu'mini ni ala ya nyinika ni ala ko yawma yunadihum fa yaqulu ma jaa ajabtumul mursalina mu'mini be jabu nyumandi ala banne sabati abe jabu nyumandi uyudillu Allahu zalimina men ni mo yetto nyali kelade eddo nakaburu kono silamiya nyumante ina mado eddo nakaburu kono alabato chogo nyumante ino mado tauhidi mado eddo nakaburu kono eni chiden ka sunna mado kaburu kono eni chiden batori mado kaburu kono ay ukanada ko anka shiga anka qur'ana kala ayatul kursi kul wallahu shil talikali qur'ana ka jigi ka bata te foi nafima bata uka qur'ana jigi ka bata de ala bi filika kuma wulade ite se ka kuma jole sifo ni malikiyaw kuma ma rabbuka baf ha la adri ma nabiyuka ha la adri ما دينك ها لا أدري ملكه وبافو لا تليت ولا دريت وبافو جيان كونو ما بارك نيني يما كلا كدو جيان كونو كبرو دي كونو بافو ها لا أدري ثم يضربه بمطرقة من حديد ضربت بين وجنيه فيشه سيحة يسمعه كل سيل صغلين ليس يمبي بغاري كونو na ko ha hanta do uba fo e ma barake na jiyan kono e ma kala jiyan kono e ba fo no kaburu de kono konta do nege fi marto de be malika flo e mbolo ubi gosini nege fi marto yi tilo fulani nyogonche suyi be kulo kana jiya be ba kulo kamme fo jinani hadamade jiya fembe ba kulo kamme fo jinani hadamade anana hadisa dola ciden ko sumi ni jabu masabati bolo kaburu kono akube i gosini nege fi marto be akoni ya da hiju wakati mo hakke min be nyon soro minna ni ko be kaje ka marto inta utese ka takabwa nola ibe gosini de tilo fulani nyogonche akana alata nyini bana ka ana ka do qur'ana kaburu kono akana dina nyuma nyini bana kana ana ka do kaburu kono akana sunna nyuma nyini bana kana ana ka do kaburu kono nin kunta munun be ka kunnawa ko ayatul kursi kalade kula law sinyatani kelede bolon ko ni meleke nyon nade awu e shiganka do kayde o te foynya ima kaburu kono nini mimado o yudillu Allahu zalimin ala be tonyali kala ala bi filika kuma wulade wa yafalu Allahu ma yashau ala be fende ke minyajia wa qala akharuna mugawaru ko بل المراد بقوله يوم يرون الملائكة لا بصرى أكو مغوروكو آية توسيري قدم من نتو نالكلاو بي ملكاو ينسون جاتو يوم يعني يوم القيامة وقيامة دو قاله مجاهر والدحاك وغيرهما مجاهر دحاك يودي فنن فلان تنو ولا منافاة بين هذا وما تقدم منكسر كن نون تنيغون ولي أن يمين فوكتمي كافو أنيمبو وقتي ديدو أني كيامة تامين فورا ننكما فلا تنيغون ولي فإن الملائكة في هاجين اليومين يوم الممات ويوم المعاد أو ملكاو نندون فلاينا هذا مدين سادو أني إيساقي دو قيامة كنكا تتجلى للمؤمنين وللكافرين ملكاو ببانغ مؤمنون كافرون ينين دون فلاينا ifatu do malikaw be boye kenaka ibuye isa gido qiyama fana malikaw be bobo kenaka ye ibuye mu'minini kafir be fatubassira lil mu'minina birahmatin wardiwan nim malikaw bangira mu'minu yen don fulaina ube mu'mini kibariya kini sonja ni alaka nema de ani alaka ni sonja ikoro wa tughbira al kafirina bil qaybati wal qusran ube kafirin kibariya de ko foite awyeya ni perdite ani bono fala busra yawma idil lil mujrimina awa odo ni sonjate tinyali kelay ni mafula de fois sabana abdurrahman sadi bofo ani tawsil muyassaru qabrta ulu bofo donc ni wakati saba kafiri tinyali kela ni mal ibe malikiya yinyana ni wakati saba siti ma here
asiti man ni sonjay me mumini ni wakati saba ni don saba mumini na ye malikiya ye obeke ale man ni sonjade parce que ni kaburu jabu na anye anim boto o hadisa fule hadisa in kono na fana kaburu ta ni mumini ni ye jabu inke jabu nyana yibolo awa malikiya ba fuma ube wodo bo inika arjanna soche arjanna nema bena ima awa ibafo eka ni sonja arjanna ikadaya komi konyo muso na be da chogomi ni mo sita kunu fo mo min kadaye akadi mo mi yakateme beka e bafo de anti intigi ala qiyama jo parce que nema min be ena ima ebe kortora ibafo ala jiawuli ka qiyama jo pour nema min be na ima ikati ka nema kono ni sonja kaburu kono awa qiyama kene fana ye ode ni sonja de be mu'mine men ni don sabayin be ni sonja te kafiriya do ni sonja te mujrimi ado nun bofu o yaquluna hijran mahjura ay wa taqulu al malaikatu lil kafirin ado ni do ina minye akera e wa kafirin nimbo donde akera na do na kaburu de kono akera qiyama donde malikaw bafo kafiri yede hijra mahjura kore mun haramu muharramu alaykum falah al-yawma ewa harami fendo ye bi doy nyanama ya nyuma harami fendo yo haramu ya ukabi lafiya haramu ya lemba umabbi wasiru li hadri al-manu hajaru lisriya munye balili ومنه يقال حجر لقادي على فلان إذا مناه تصرفا إما لفلس أو صفه أو الشغر أو نحو ذلك الحجر كرير مني بليلي أبيكم هجرة مهجورة بليلي فندو من بأرجانا حرام يوم بي بليلي فندو بي من باللافياني فلاها غني حرام يوم بي هجرة بليلي ko arabu abe komi nuba fo ko qadi ko aliye balilike karasaka qadi be balilike mugo kani ko damado de abe qadi be sheka mugo do bale e wayi kan na folo ni bali ikana foyi ki kan na folo la tuguni ikana folo kana shay kan na folo maka foyi ke Allah obe kani sababu damado li falasi munye na ya suru mugo mi juru chayare ikanna nafolo min bi bolo yere atese ke hari ka juru be sara ni ka jurumani tugu shera khadima abai daga khadi ka balilika ika ewa eka nafolo min fule itate tugune kana foy nyana bola tuguni eka na mahala pura be jurumani tugu ka juru sara chogomi hajiri be ke mo kanini nya khadi be hajiri ke mo kanini aw safahi ube fulana niye mo ye aten mo do aten nafolo ke chogoda bake ka nafolo chinya doro abe daga qadi ka hajari ka fanaka ka foy kan nafulo kana magala aw shigari ube ni demisen fitini de do nafulo be demisen fitini bola kam mo do sara yen nafulo basuru chiela menin nafulo intora bola ba be chinya qadi be hajari ka fanaka nafulo kana magala fokata baliguya aw nahwi jalika ube nunu na nyugo ومنه سمي الهجر عند البيت الحرام لأنه يمنع طواف أن يطوفوا فيه أبو كنا منا كو الهجر يرو من بي الكعبة كرفين نو بافو هجر إسماعيل كسر إسماعيل تيرو إندو وكو أو يرو فرما الهجر منا باسكو باليلي بيكي توافو كلا وكنا الكعبة توافو كتمني أو يروي توافو كلا وبالي وكنا توافو كأو يروي كنونا لا وإنما يطاف من ورائه وبيت توافق وكفر بس وبيت كونتا لكابا كونونا ديلا ومنه يقال للعقل هجر أبو كونو فنا وبافو حكلي فنا مكو هجر منا لأنه يمنع صاحبه أن تأتي ما لا يليق بس حكلي بكسببه كاتيجي بالي ممن كي بالي كوكه ودياتو كو حكلي فنا مكو هجر mana lanyine munye bunkasir arabu kakanna hijran mahjuran o yaqulu hijran mahjura apule code tafsiriye hijra o kore munye balili fe
mimbe lafiya haramu ya umabbi balili fendo be bi mimbe arjanna doni haramu ya au kafiru mabbi wal qaradu anna damira fi qawlihi yaquluna aidu ala al malaikati bun kasir kullu nyine munye kuma min fulene wa yaquluna kuma imbe sagi kata malikawde ma malikawde be kuma info wa gadi haka ibn jarir an ibn zurayzi annahu قال ذلك من كلام المشركين أنه قال ذلك من كلام المشركين بنجرير يا مفلا كو ابن جريجي كو عليكو كو كمين مشركو دي كمين يوم يرون الملائكة دم من مشركو بملكوية لا يتعودون من الملائكة وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم الناجلة أو شدة يقول هجرا مهجورا كوي بونجريجي كو كما يمبساغي كتا مشركو دما كو مشركو دي نو يمالكاو يه كو بيت تانغانينيكي كو على كولو كشي مالكاو ما كو عربوا تنبو كلا دالا كو ني كودو جيغنا ودوكا وبي گليا دو جيغنا ودوكا وبافو هجرا مهجورا بل فندو كدولني ايچه donc wala ko mushriku de kakumaro wa hada alqawlu ibn kasir kunnin kuma wa in kana lahum ma akhadhu wa wajhu harina yasru mina yurobala ninye sirobala arabu kanna walakinahu binisbati ila shiyaqi fil ayati ba'idu ne ayayin samali kafu beke ayayin tawsiriye ayayin sama chogola ako ukajja ani ayayin tamastogo تقايا توسيراما أنو كجا ولا شيما قد نص الجمهور على خلافه أكو كما منا جمهور مفسرنا وشاما وينسوك أو ننكما تنايندك ولا بكم كما مي سبتلين هجرا مهاجرا ملكا ودك كمودو ملكا ودك كمودو كفو بالي فندو be haramu fendo be bi mimbe arjanna donini falaha haramu yawma bi وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل على قولة ترى كافر فنا كبار في أتارا وكبار فنما كافر يبارا منبارا على ترى وكبار فنما أي بارا فنك هباء منصورا aya beke gongo ye kachari ayu kabara beke gongo fajalinahu haba mansura ni aya fan waqadimuna ila ma amilu min amali al aya haja yawmul qiyamati kata aya labana nim fana beke donjuma qiyamat do hina yuhasibu Allahu li ibada ala ma amiluhu min khair wa sharri wakati minni alabe jon fese ku kolosi ka baaraw ka uye baara mununke ahera mana juguma fakhbar annahu la yahsulu li haula al musrikin min al a'mal ala yankibariya konni mushrikin nunu ko dommi hada madum be fese ka kolosi nu ka baaraw ya nyuma na juguma ko mushrikin nunu addo ko baara nyuma te suru boloye ko baara nyuma tu boloye allati jannu annaha manzatu lahum uye bara munun ke jiya kono nu ulu yere jati la ku ka baraw bik u kishi laghara o baraw te soro boloya munajatu lahum shay'u wa zalika li annahu faqadati sharatan shar'iyya imma iqlasu fiha wa imma al mutaba'atu li shar'illah mushriku ya miru ko ulu ye bara nyuma munun ke jiya kono ya ku ka baraw bu kishi yomal qiyamah do uba soro foitu boloye ukabara bechiana ukabara tiya sababu ye munye sarati islamia sariya ye sarati minke bara sarati ye ko pour bara ka sabati bolo lagara ika sarala lagara o sarati de masro uluka bara ula o sarati munye imma ukabara uma kalashi alai umma ukabara uma tugu sariya ko ukabara ula ciden ka sunna parce que on konni ni sarati fula de bara nyuma la nu ya me ko bara nyuma
ube bara min be sara la sarati fula de bala al-ikhlasu lillahi wa limutaba'at li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baraka qalash ala kilimpewye baraka be ciden ka sunna ma fana ni bara qalash ala ye ama be ciden ka sunna ma sarati bolo la gara ore to ko shirku ore to ko bidiya ni bara qalash ala ye ama be ciden ka sunna ma sarati la gara o to de ko ye bara min ko bidiya sarate bidiya la gara bara be na ciden ka sunna ma mais ama khalashi o to de ko shirku riyaw o bara fana sarati la gara pour bara ika sarala ni sarati fula de kadafa aka khalashi alaye akabbe sariya mamana akabbe ciden ka sunna ma fa kullu amali la yakunu qalisan wa ala shari'ati al-maradiyati fa huwa batilu bara nama khalashi alaye amma ke sariya ka fana sariya min ala be jenaye fa huwa batilu o bara cinyalende awa jamana en kono ba fu ko tariqa be jamana en kono ko jamana tabulo kacha tariqa kacha tasiro kata jamana en kono tasira na te ciden ka sunnaka ate ala ka sariya min kadi alaye tasira to ka be tasira fu akelen kele be abebe bara fu de la abebe bara cinyalende la be bara fu sarata siyella gara ni min make ciden ka sunnaka nyogon nage do de ko tabolo ngalo tabolo te jiyan kono de tabolo kelende be jiyan kono alquran wa sunna la fahmu salafu salih tabolo kele ciden ka sunna ala fahmu salafu salih ciden ka sunna ka sore bolo salafu salu ka famuka nimbe fo ka faraka munna parce que haran ka jamana in kono ya bebi dambi chaman de ba dambi kata sunna ma me abe kuma udo ka kufo abe ke wale udo ka kuke lesa ala fahmi salafu salih ute salafu salu ka famuka oya ale yere damana famu ya dro babula abe barakena ate salafu ka famuka donc bara fana mako chogola sarati yede ode ya to namba fu kacha ya mun budambi kata sunna ma parce que nanko ubake ka ewa jamana en kono mun budambi kata sunna ma ube bidia mununu kokura mununu do dina kono nanko sunna mo bake ka minke nintala be komi kata ewa sunna mo seba wala tabina tabita kana mo ye sunna mo anya be lagoshi kasoro sunna mo ka barate odi ato amba fu munun budambi kata sunna ma parce que bidia munun bake ka ke jamana kono munun budambi kata sunna ma bake ka ko munun do dina kono ni ko sunna mo bake ka ninte sariya be komi ye adambi kata sunna mo bema jiya ka sunna mo be abe komi ye kataw dambi kata sunna ma sunna yere fana gorobali salafiya gorobali kataw to la de salafu do be se ka kataw sunna mo do be se ka kataw mais sunna te kataw salafiya te kataw ode ya tamba fo munum bu dambi kata sunna ma emi ni dambi kata sunna ma kataw mbede bolo bidia mbede bolo mais sunna te ede ya do akono sunna mo nyuma te atu bolo donc bara na make ewa ikhlasu ye amake ciden ka sariya min kadi ala bara fu bi bolo kaina mankana fa huwa batilu bara cinyalendo fa amalul kuffar la taqulu min wahid min hajain awa kafiru fana uluka baraw ni fen fula dola kele ukabaru kisilentama wa gadi tajma'uhuma ma nunun fula bebe se kay nyogon soro kafiri ka barala mana imma kafiri ka baraketa abenna sariya min kadale mama khalashi shirku bawolo imma kafiri ka bara agala sira yake ala yede mi amake ciden ka sunnaka sariya haqiqaka imma ufula bebe nyogon soro la ama khalashi ate sunnaka nunun fula bebe se ka nyogon soro kafiri ka barala fatakunu abu adam min alqabul hina yaji ni fulay mbe sabatira la wakati min wakati de abeke ani min alikajja wakati wali haja qala taala ninde ko so lakum masamin qurtan wa khadimuna ila ma amilu min amali ala ko netara ukabara ke tawfanama qala adadu min alulama wa khadimuna ay amadina antara ukabara ufanafe
وبعضهم يقول أتينا عليه توسير كلاو دوكو أننا نكبرهما فقوله تعالى نألكم فجعلناه هباء منصورا قال عدد من العلماء سواء السمس إذا دخل في القوة دوكو هباء منصورا مونيه كوني إبه سو كونو شيسا سو فينيتري دوبه شيسا tile donna naye ibe femmise manu munu ye be munu akono ko haba mansura yode ko alaye kafiru kabaraw ke o chogode la ko fen jasile nafate femme atesika mina yere wa qila haba mansura huwa al-ma'u al-muharraq al-mahruq ko do ko haba mansura ko e waji janine mana ala yake komi fen jasile ndoro femmi doro nota la irateye wa hasilu hadhihi al-aqwal munkasiru konni kuma nunu la nyini munye doro be munyira doro tambih wala madmun al-aya nunu be aya in kala nyini de iranna wajalika annahum amilun amalan ataqadu annaha ala shay falamma uridat al-malik li-hakam al-adli alladhi la yajur wala yajlimu ahada إجا إنها ليس شيئا بالكليات كما نونم بي آية كلا نيني دي فواني درو كافو ايوا ميني مشركوية تمامي أولو يوكا بارا وبارا ويا جاتا ويرفع كولو كبارا فانا فندو دي نابو كشي مي تمامي وكا بارا ويرالا علالا مسام ميني مراني كلاي masam min yakiri tigalay masam min tilelendo masam min te jenge masam min te mosi tonyo tuma mu kabara wira la ula ake ukabara ukera komi foite ija innaha laysa shay'an bil kulliyati uyu kabara usoro ko ja foite ulu kabaro la foite wasubihati fi dhalika bi shay tafi li haqir ala yukabbara misaliya an fulika fen jasile min fo fen min jasile ndo awa ala yukabbara yinke komi o chogo ka misaliya wala al mutafarriqi fen jasile min ni afara no komi an ko nitile ewa fen donna ikafaru donna ka ni finitire fen munumbe fen mise manu munumbe munumuna akono nu fara le no be munumuna akono ala yukabbara ewa misaliya o fen majigro fen jasile ndema الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية مي أتجت سكا فوي سرالا فوي كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم آمالهم كرمال استدت به الريح تنبيكم من آية وركنوا نالكم مغمون كافر يرى وكباروا مثاليا يوم القيامة دون نسرتوا بلوية أبيكم بغرنجي ni finye banana ni buguruje dalendo atolendo nyogon ka ni finye banana ba beta ka beche ka boye chogomi kafiru kabara bo chogode la yomana kamado aya biro kun alla ko walladhina kafaru amaluhum kasarabi biqiati akum mu'minun kafirera o kabara o be komi asharab sogonajide na be garanga yorola ya hasabuhu jam'anu ma mu'min ni ko e wa min gotodo ni e ya mi ayeba mi ko e wa jide be hatai jajahu lam yajiduhu shay'a foni nana maite foi soroye wa taqaddama li kalamu la tafsir jalika walillahi alhamdu wal minnatu bunkasir ko alayni aya min fu suratu nur kono ko alayen nin tafsir fo kateme tanube alay funan sirabi alay awam balmo hadamade ni kabara make sibba semenka sarati fulay masabata la barama ke alakama barama be alaka sariya masariya min ala be jenay min yetiden katasire fubi wolo yomal kamado ala bete ka barafa wa qadimuna ila ma amilu min amali fajalina haba mansura beke gongonde beke fende ka beccari kata ite foy soroy aha أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة ألقوا أرجنة دون يومئذ يوم القيامة دون خير مستقرا وبسبت يرولا من كان جهنم دون تاي أرجنة دون بسبت يرولا أرجنة كنو وكسبت يرو كان كتمه جهنم دون تا وأحسن مقيلا وبتل من يرون يوم فنلا أي
يوم القيامة لا يستوي شهاب النار وشهاب الجنة لا نيني موني يوم القيامة دو الجنة دونك تاسما دونك نار الجنة دونك وتكلني وشهاب الجنة هم الفائزون الجنة دونك ولودني رسول بغوي وذلك أن أهل الجنة يشيرون إلى الدرجات العالية والغرفات الآمنة بس الجنة دون ولو باللبا كتار جنة درجة كروتا لون دما أني الجنة سو أكسو منو حكلي شيبو كنو فهم في مقام أمين الجنة دون بشيرو لا شيرو منو حكلي شيبالا حسن المنظر طيب المقام وكشيرو يچو كني أوا شيرو ينفنا شيرو نيمانديرو خالدين فيها أوا بدو ما كومن رفنا وتبوده حسنات مستقرا ومخاما أوا أرجنا دون وكسبت يرونيانا وكسب يرونيانا لا كان سيرو كأرجنا وأهل النار يشيرون إلى الدركات السافلة ولحسرات المتتابعات من جهنم الدو ولو باللبا كتا أرجنا دقم لودنا دركاتي يارو جهنم عليه دركاتي دي أرجنا درجات أرجنا بنيوكم كتا من جهنم ولو بنيوكم كرو كتا دي darakati ye ode ube nyogon koro katade jahannaba so wali hasarati mutatabi'at anu ben nimisa munun tugulen be nyogona wani wayle ajabi wala uqubati anilla jabani nyanga katan noni yabbe jahannaba domba kono innaha sa'at mustaqarra wa mukhama jahannaba dom usabati yoro jugu yara usigi yoro jugu yara ala kan kisama bisa almanjilu manjara wa bisa almakhilu makhama awa ye fen jugu yara arjewa uka arjanna ay ko jahannaba sun uye nuyu ye ko jugu wa bisa almakhilu awa tilemina yoro jugu bisa almakhilu makhama awa tile yoroma jugu shigi yoro jugu jahannaba dawbe yorome ko ala kan kisama donc ni nya yiranna ko ala ka kurushiri kateli sogoma sani ewa wala ha wakati ala be kiri betige ka bapyo damfem be ka kiri betige ajina na hadamade ana abaga abbe kiri betige ni misaliya sogoma sani ewa wala ha wakati be ba arjanna dum beta tile toke arjanna de beta tile minake tile mina arjanna de jahannaba dum beta tile mina jahannaba de kiribe ba foy adelayne ayade khairu mustaqarra wa hasanu maqila ay wa ashabul jannati yawma izn arjanna dum ko odo khairu mustaqarra ube sabati yoro nyumana wa hasanu maqila anitile mina yoro nyuma ay bima amiluhu min al-a'mal mutaqabbalati asababu yemunye uye bara munun be mina nalu ode kera sababu yemmin suru ya suru wasaru ila ma saru ilay ode kera sababu ye ulabana kata uma munya la suma uye bara munun ke numinana ode ya to yemmin suru yo suru ulabana kata yoro min ulabana katai بخلاف أهل النار يقولون التاسم الدنكو تكلنا فإنهم ليس لهم أمل واحد يغتدي الدخول للجنة والنجاة من النار مي تاسم الدنكو بارا نيومان بارا كلي مسرولو برو بارا من بسكا كي سبب يكودو الجنة كنكو كيسي تاسماما فنبه تعالى بحال سؤداي على حال الأسقياء ألا يا أهكلي جيجي ni mogo kunna dun kala halaye alla ya hakili jigini oye du ala halil asqiya mogo kunna ngon kala halaka wa annahu la khayra indahu bil kulliyah ala ya ira ko mogo kunna go ko hera de tu bolo ye few wa qala ta'ala ashabul jannati yawma id khayru mustaqarra wa ahsanu maqila wada to ala ko jannat dun ken yawmal qiyamah do be sabati yoro nyuma mana sabati yoro min kanyi kateme jahannaba dawun taka wa hasanu maghila ubeti lemina yoro nyumana qala ikrimatu
إني لا أعرف ساعة التي يدخل فيها أهل الجنة إكرمة ko alebe wakati do wakati min ya arjanna dum be do arjanna wa ahlun nar nara ko alebe wakati do fana wakati mi ni tasuma dunkewu be do tasuma kono shaatul lati takunu fi dunya inda irtifai duha imame ko obeke wakati de jinya ka wakati mi tuma min nitile korotara wala ha wakati koni wala ha korotara wakati mi duha al akbar wala ha bayna korotara wakati mi ija inqalaba an-nasu ila ahlihim liqaylulati yado jinya kono ni wala hakoro tara ko hada madum bebe sagi katu ka sokono kata qaylulake mana ubetile fila ewa sinogo minke bebe sagi kata ika sokono katoke fayansarifu ahlun nar ila an-nar awa ako o wakati nyogona de awa tasuma dunke fana be sagi kata tasuma ma wa ma ahlu jannati fayunun talaqu bihum ila aljannati ma arjanna dunkew ubetanu ulufana ya arjanna qaylulatuhum fil jannati ulubeto ukatile mina komi jiya kono ubeta uka ewatile mina sinogo ke sokono chogomi arjanna dum fana beta otile mina ke uka arjanna saudi kono wa utiimu kabida huti ubu la dumuni munna jege binye فأسبأهم كلهم أبو بفا وذلك قوله أكو أدي ألك كما أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ولا على كل حال يوم القيامة دو كتا سوما وقتي كتا ولا كيري ببا أرجعنا دوم بتا تلمنا أرجعنا كنو ألاكو كاني يا ربي قوتي سيرا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سورة الفرقان.